Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane ya. Siyabonga bathandekayo, uThixo wamazulu osivusileyo ekuseni singabaphilayo ya. Bathandekayo, kuyamangalisa khona lokhu ngoba kasizilaleli, kasizivukeli, kasiziphileli, konke kusemuseni wakhe. Ungabona uvuka uphila ekuseni, kasolakhi, kasolungelo lakho, kodwa ngomusa. Uyezwa yini? Ya. Even ungabona wena usuka emsebenzini la usebenza khona uzofika endlini yakho, usuke endlini yakho uyefika emsebenzini, kasolakhi. Uyezwa yini? Ayisho ukuthi wena uyakwazi ukudrayiva imoto. Hayi, vele indlela yona leyana yokusuka endlini usiya emsebenzini ukuze uyazi kungumusa. Uyezwa yini? Ya. Kungenxa yecebo losindiso, fihlakalo yesiphambano. Ya. Even esitsheni sakho khonapho nxa usidla ukuze usuthe, ukusutha nje. Ya. Kungenxa yesiphambano. Ya. Even ukuthi ucwayize, vula ilihlo ulivale, kungenxa yemfihlakalo yesiphambano. Ya. So kunabanye abantu nxa bekhuleka uyezwa sebesithi bona, Nkosi sicela usenzele lokho esingelamandla okuzenzela khona. Bese ngizibuza ukuthi vele yini esilamandla okuzenzela yona ngaphandle kwesiphambano, ngaphandle kwecebo losindiso, ngaphandle komusa. Ya, even khonokho ukucwayiza, ukuvala ilihlo ulivale kusemuseni kaNkulunkulu. uNkulunkulu nxa engasusa umusa wakhe, wena ilihlo uyahluleka ukulivala wena. Ya. So konke bathandeka kwenzakala ngaphansi kwelanga, owenza umhlaba nalo ungathule odanyana. Abantu bakwazi ukubingelelana, abantu bakwazi ukuhlalisana, abantu bakwazi ukungcwabana, kungenxa yemfihlakalo yesiphambano. Ngakutshela ngathi mina u-Adam lo-Eva besidla esihlahleni, vele ngokomthetho kwakumele ukuthi immediately beqeda kudla bangaphili even 1 second, bahle bafe there and there, futhi bangafi ukufa kwakuqala khonokho esikufayo, kodwa bahle bafe ukufa kwesibili, ukufa kokubhubha, bangaphinde babe khona, kuhle kuvalwe imbali kaplanet Earth. But the reason why badla bangafi yikuthi khona kwase kulecebo losindiso elabunjwa umhlaba ungakabi khona, kungakadalwa lutho. Uyezwa? So bathi besiwa u-Adam lo-Eva, bahle baganywa licebo, bahle bawela phezu kwecebo lokubasindisa. Yikho namhlanje umuntu lokhu ekhona emhlabeni wesono, umuntu lanxa emubi kanjani lokhu ekhona. The reason being kulecebo losindiso, umhlaba lo usustainwe lecebo losindiso. Uyezwa? Ya. Bathandekayo, kuyamangalisa khona lokhu, kuyamangalisa. Ya. Sahlawulelwa ngegazi likaJesu. Masimbonge, simbonge njalo nje ngecebo losindiso. Ya. Ya. Bathandekayo, kwabakhona owavuma ukufela mina lawe, ukuze mina lawe siphile. Jesu indlela yesiphambano wayihamba, ezami lezakho zaxolelwa zonke. So wena lami sabhadalelwa, kasisakweleti. Okwethu yikwamukela umhlatshelo kaJesu opheleleyo. Akushoti lutho, imithetho elitshumi ikhona. Ya, uthando lukhona esiphambanweni, akula lutho olushota esiphambanweni. Yikho sisindiswa ngokukholwa kuphela, ngoba ekukholweni madoda intando kaNkulunkulu iphelele. KuJesu intando kaNkulunkulu iphelele, akushoti lutho, akusali lutho, akusali sikhenxe okumele sigcwaliswe nguwe, ngoba uJesu wahle wabhadala waqeda. Wena ungacabanga ukuthi wena mawusamukela uJesu kushoti into okumele uyenze wena. Hayi, uJesu wahle wabhadala konke, asisakweledi man. Ungacabanga ukuthi kwasala impondo yokuthi ibhadalwe nguwe. Akusalanga i-2 rand yokubhadalwa nguwe, akusalanga i-10 rand, akusalanga lutho. Uyezwa?
uJesu wadlala indima yonke, wabhadala wahle waqeda. Wena ufikele ukuthi izikwelede zakho uthole sikhansiliwe sonke, bese kuthiwa phumula. Uyezwa yini? Hlala phansi uphumule. Yikho kubizelweyo, wozani kimi elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Haleluya. Singena enkonzweni yanamhlanje, let us pray. Our kind and loving Heavenly Father, Baba Ingcwele, siyabonga. Uyamangalisa wena, uyamangalisa. Akekho ofanana lawe, uyasibekezelela, usigcine as if singabantu abazwayo. Wena usazi kahle ukuthi akulanto enhle ngathi sonakele sibabi. Baba Ingcwele, siyavuma ukonakala kwethu. Cela Nkosi othandekayo sithethelele. Ungasithethelela usuyasihlambulula ngoba vele sibabi lekwenzeni lemvelweni. Baba Ingcwele, senza amalunga ombuso. Siyabonga Nkosi, sizafunde elizwini lakho. Sicela Nkosi sitolikele imfihlakalo elizwi lakho, silamukele ilizwi bese sisindiseka. Umusa ungakavalwa lathi sisasekhona singakazunywa kufa, ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo. Namhlanje sikuRomans chapter 7 ivesi ngelika 7. Sizobheka ivesi eyodwa ngaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness. Uthini uPaul kuRomans chapter 7 verse 7? Uthi Paul, uthi ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesi umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini, alu umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukela. Bathandekayo, iyawuzwa yini umbuzo? uPaul uyabuza, mfuna uzwe. Uthi ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Indaba uPaul ebuza kanje. Yikuthi phela uPaul ungafunda kuRomans chapter 6 verse ngelika 22. Usitshelile wathi kodwa khathesi selikhululiwe esonweni laba izigqila kuNkulunkulu, umvuzo eliwutholayo uholele ebungcweleni, lesiphetho yikuphila okungapheliyo. So kuRomans chapter 6 ivesi ngelika 22 uPaul uyasitshela ukuthi sikhululwa emandleni esono. Ungafunda uRomans chapter 7 ivesi ngelika 1 kuze kuyefika kuvesi 6, uPaul asitshela khona ukuthi siyakhululwa ngaphansi kwamandla omthetho, sikhululwa emthethweni. So uPaul usitshela ngezinto ezingu-2 esikhululwa ngaphansi kwazo. Uthi sikhululwa ngaphansi kwesono, sikhululwe ngaphansi komthetho. So it seems as if kubonakala sengathi umthetho lesono kuyafanana. Kubonakala sengathi umthetho lesono izinto eziwu-2 ezifananayo, ngoba sikhululwa ngaphansi kwakho konke. Yikho uPaul esebuza ukuthi nxa sikhululwa ngaphansi kwesono, sikhululwe ngaphansi komthetho, kanti umthetho uyisono na? Uthini uPaul? Uthi ngempela kawusiso, phinde God forbid. Uyezwa yini? Umthetho ayisosono bathandekayo. Uyezwa, umthetho vele awufanani lesono. Ngakutshela ku last sermon ukuthi umthetho ulungile, umthetho ungcwele. Uyezwa yini? Futhi okurongo ayisomthetho. The reason why sesidinga ukukhululwa ngaphansi komthetho yikuthi thina yithe sibabi, thina yithe siyizoni. It's not safe ukuthi thina siyizoni siphile ngaphansi komthetho. Uyezwa yini? Ngakutshela ngathi kwakungela hlupho ukuthi khona uAdam loEva bengakawi, besaphelele, besa-sinless, baphile ngaphansi komthetho. It was very safe because inature yabo yayivumelana lo mthetho. Uyezwa yini? So kwakungela hlupho ukuthi baphile ngaphansi komthetho, but manje kuyingozi. Uyezwa yini? Ukuthi thina esibabi, esingalunganga, abantu abonakeleyo, abantu abawileyo, the sinners,
ukuthi siphile ngaphansi komthetho. So umthetho awulankinga, umthetho ulungile, umthetho ungcwele. So thina ithe siba, so umthetho uyasilahla nxa siyizono, uyezwa. Ya, ngutshela ngathi umthetho awusincengeli, umthetho awusisizi, umthetho okwawo ukuthi ufuna i-righteousness, uyezwa, ufuna i-perfect obedience. Ya, kodwa umthetho ngeke ukunikeze i-perfect obedience, ngeke ukubhadalele umthetho. Umthetho uyafuna kodwa awunikezi. Ya, yikho ngakufundela ivesi ku-Romans chapter 8 ivesi ngelika 3 ukuthi lokho okwehlula umthetho ukuthi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe ukuthi izokwenza, uyezwe. So umthetho wawungeke ukusindisa, wawungeke ukubhadalela, wawungeke ukusiza, kodwa uNkulunkulu wathuma indodana yakhe eyafika yasibhadalela, yasisiza, uyezwa, konke yasenzela. Yikho ngisithi asisakweledi lutho. So uPaul uthi pho sizathini? Umthetho uyisono na? Uthi phinde, umthetho awusosono, uyezwa, umthetho ulungile, umthetho uphelele. Abesesithi uPaul, ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiyo umthetho. Haleluya. Uyezwa yini injongo yomthetho kithi? Umthetho ayisiwo wokuthi wena uye ezulwini. Ya, sihleli sicula ingoma esithi kuyayiwa ezulwini, kuyayiwa ezulwini, kuyayiwa ezulwini, gcina umthetho, gcina umthetho, elishumi, gcina umthetho, elishumi, gcina umthetho, elishumi. Haleluya, imnandi. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi khona umthetho vela isiwo wokuthi wena uye ezulwini, uyezwa. Ya, ungathembi ukugcina umthetho usithi umthetho uza kuhambisa ezulwini. Kasihambe ezulwini ngokugcina imithetho, uyezwa. Vele ngaphansi komthetho siyakhululwa, akumelanga sibe ngaphansi komthetho, akukho safe, ngoba ngaphansi komthetho we stand condemned, uyezwa. So asihambe ezulwini ngokugcina umthetho, uyezwa. Manje umthetho ngowani? uPaul uthi na ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiyo umthetho, uyezwa. Umthetho ngokudefine isono, ngokuchasisa isono, ngokutolika isono. Umthetho ngokusitshengisa isono ukuthi isono kuyini, uyezwa. So uPaul uthi ngeqiniso ngangingasoze ngazi vele ukuthi isono siyini, umthetho ungachasisanga, umthetho ungatolikanga. Ya, uPaul kasho ukuthi khona ngangingasoze ngiye ezulwini umthetho ungabuyanga. Hayi, bathandekayo, umthetho ayisiwo wokuthi siye ezulwini. Hayi, kuba kuthiwa lethuba benza kuculela ingoma le engisanda ukuyicula, ngithi mina kholwa kuye, kholwa kuye, kholwa kuye. Haleluya. So thina ezulwini sihamba ngokukholwa, asihambi ngokugcina umthetho, uyezwa. So bathandekayo, umthetho ngokudefine isono, ngokuchasisa, ngokusitshela, ngokusitshengisa ukuthi isono singaphi, isono sikuphi, isono yini kahle kahle, yini into ebizwa ngokuthi yisono. Ya, so bathandekayo, umthetho ungawuthembi ukuthi uyasindisa, umthetho awusindisi. Futhi umthetho ungawuthembi ukuthi umthetho uyahambisa ezulwini, umthetho awuhambisa ezulwini, uyezwa. So bathandekayo, kasimeni ivangeli labo do's and don'ts, uyezwa. Ivangeli yenza lokhu, ungenzi lokhu, yenza lokhu, ungenzi lokhu, uzahamba ezulwini. Asihambi ezulwini ngokungenzi lokhu kumbe ngokwenza lokhuya. Ezulwini sihamba ngokukholwa, ngokwamukela lokhu esakwenzelwayo, umhlatshelo kaJesu opheleleyo, uyezwa. Haleluya, haleluya. Asambe evesini. uPaul uthi ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono kuyini kungesiyo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini, alumthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Ya, ngifuna ulalele isono esiqanjwa la ukuthi isiphi.
ya ngakutshela ku-last sermon ukuthi lesi lo umthetho lo ngomunye wemithetho elithumi, uyezwa ya. So uPaul la wayekhuluma ngayo imithetho elithumi ukuthi kumele sikhululwe ngaphansi kwayo, uyezwa. Ungacabanga ukuthi uPaul wayekhuluma ngama-ceremonial laws, ungacabanga ukuthi uPaul wayekhuluma ngama-civil laws. uPaul wayekhuluma ngama-moral laws, imithetho yona leyi elithumi eyabhalwa ezibhebheni zamatshe ezingu-2, uyezwa yini ya. uPaul uthi sikhululwa ngaphansi kwayo. It's not safe ukuthi wena ube ngaphansi kwemithetho elithumi, ngoba imithetho elithumi iyakulahla, iyakubulala wena ngoba uyisoni. Ngaphansi kwemithetho wena you stand condemned, ungokulahlwa, ungokufa, ngakini kusekufeni, uyezwa yini. So umthetho akulanto ongayincoma kuwe, awulanto awungeke ugcwalise wena umthetho. Ya ungeke ukugcwalisa okufunwa ngumthetho wena, uyezwa yini. So uPaul uthena ngeqiniso mina ngangasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiyo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini aluwo umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Haleluya. So bathandekayo, ngifuna umamele ukuthi uPaul isono asiqambayo khona lapha yini. Uthi yena umthetho yiwo ngitolikela ukuthi khona ukuhawukela yini. Ya umthetho yiwo othi ungahawukeli, uyezwa. Phela bathandeka ukuhawukela, it has nothing to do with an act, uyezwa. Asokwenza ukuhawukela. Ngifuna ukukutshela lento le uyibambe. The reason why sibona ngathi kulento esingayenza enkambeni yethu yokukholwa, the reason why sibona ngathi kulento esingazenzela yona yikuthi we only define sin as an act. Ya yikho abantu abaningi betatarika bebhizi, ya mdala abantu bayaginqa babebhizi, bacabanga ukuthi uNkulunkulu is concerned much about our acts, uyezwa ya. So bacabanga ukuthi uNkulunkulu indlela atolika ngayiso yindlela esitolika ngayiso. Ngifuna ukukutshela ukuthi ungahamba uyefunda u-Isaiah 55, iBhayibheli ithi imicabango yami kayifanani leyenu, lezi ndlela zami kazifanani lezenu, kwehlukene impumalanga lentshonalanga. Ngamanye amazwi ungahamba uyebuza ukuthi uNkulunkulu sitolika njani so, uzathola indlela yakhona kayifanani lendlela esitolika ngayiso. Yikho ungasoze ubone ijele yesono, uyezwa. Vele nxa ungabhoda awungeke ubone ijele yesono, ya ngoba endabeni yesono nxa ijele yesono ingaba khona akula muntu ozasala phandle, futhi akula loyedwa ongabopha omunye umuntu, ngoba sonke siyizibotshwa, uyezwa. Lamapholisa labojaji labomagistrate, thina sonke singama-criminal endabeni yesono, we are guilty before God, ngoba uNkulunkulu katolika isono njengathi. So ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi isono kasenziwa, uyezwa. Isono kayisikho kwenza, sin is a cherished desire. So wena ungacabanga ukuthi kulento ongayenza, ngihlele mbuzo ukuthi wena nxa ucabanga ukuthi khona kulento ongazenzela yona, kambe wena nxa kuyikuthi isono i-cherished desire, i-desire, isifiso, isiloyiso senhliziyo, wena ulawo yini amatomu enhliziyo? Ya ungakhona yini inhliziyo yakho uyifaka amatomu ukuthi ingahawukeli into zabantu? Ulawo yini amatomu afanana nalawo nalawo? Amatomu enhliziyo bathandeka silawo, uyezwa. Ngeke uyibambe inhliziyo yakho, ngeke uzibambe ingqondo zakho. Amatomu enhliziyo lengqondo asesiphambanweni lapho umsindisi achitha khona igazi, kulapho indaba yethu elungiseka khona, kulapho isolution ekhona. Ngakutshela ngomthandazo kaDavida ukuthi uDavida ungahamba uyefunda kuPsalm 51, uDavida esethethe umfazi kaUriya wabulalisa uRiya. Nxa esekhuleka uDavida akatsho uDavida uthi uNkulunkulu ngicela ungenze ngingathatha abafazi babantu, sengizwele. Akatsho uDavida ukuthi ngicela ungenze ngingabulalisi abanye abantu, but uDavida uthi yena create in me a clean heart. uNkulunkulu dala phakathi kwami inhliziyo entsha, uyezwa. Uvuselele umoya ohlambulukileyo kimi. uDavida wayekwazi ukuthi into wrong
inhliziyo. Wayekwazi ukuthi amatomu enhliziyo asesiphambanweni akuJesu, uyezwa yini, abesekhuleka uDavida athi uNkulunkulu dala, uyezwa yini. So bathandekayo, uhlupho lwethu alukho ekwenzeni ngakuJesu. Uhlupho lwethu lusemvelweni, uhlupho lwethu lusenyameni. Thina kasidingi kwenza, sidinga ukudalwa, uyezwa yini. Ya, ubambe khona lapho. So bathandekayo, uPaul uthena ngangingasoze ngazi ukuthi khona isono siyini, umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Bathandekayo, ngikutshelile ngathi lokho ayisikho kwenza, izindlo zenhliziyo. Akuhawukelwa ngokuthi umuntu ayekwenza. Ukuhawukela yinto ebulukwa ngaphakathi, yinto eyenziwa ngaphakathi lanxa umuntu engazange wagcwalisa ngezenzo, uyezwa ya. Mfuna ubambe la, akutshontshwa ngokuthi umuntu ahambe ethatha izinto ezingayisizo zakhe. Anti thina esibantwini nxa sitolika sisithi thina umuntu lisela, sibala umuntu ohambe wathatha izinto zabantu engaziphiwanga. Vele nxa ukhuluma uzokuthiwa ukutshontshwa kuyini, definition yakhona esibantwini kuthiwa ukutshontsha yikuthatha ungaphiwanga. Yasaze sathumela abantu abatshontshayo sathi balezandla, ngoba sicabanga ukuthi indaba yokutshontsha yisandla. Ngifuna ukukutshela ukuthi ukutshontsha has nothing to do with ukuthatha, uyezwa yini. Ya, vele ungabona umuntu esethatha, uvele utshontshe kudala, usegcwalisa akwenzileyo kudala enhlizweni, uyezwa yini. Kutshontshwa ngenhliziyo lengqondo, uyezwa yini. Kutshontshwa ngengqondo. Umuntu ngabona sesiyathatha vele utshontshe kudala. Kutsho lo, kusho ukuthi kulamasela amaningi azabe engekho ezulwini, bona bezazi bengakaze bathatha izinto zabantu, ngoba vele akutshontshwa ngesandla kodwa kuthatha ngengqondo. Abanye abantu the reason why bengathathi kodwa sebetshontshiwe yikuthi umuntu wakhona wathi ichurch izothini mina ngingu-elder, ya ichurch izothini mina ngingumfundisi, kodwa into lokhu ngiyakufunda, ichurch izothini mina ngingumzalwane. Vele abantu bazothini bengambona sengitshontshile, sengithethe mina ngingumzalwane. Waseyekela lathi limbona lina labona ilunga lombuso, kanti lisela elisaba abantu, lisela, uyezwa yini. Ya, abanye bayekela ukutshontsha, bayekela ukuthatha ngoba basaba ijele. Wathi yeyi ejele ziyabuya, lokhu ubona uzibani wathi ebuya ejele wabuye ecake njani. So mangingatshontsha khona la imoto yabantu ngizofela ejele, uyezwa yini. Kodwa wena kahle kahle kuyinto khona lokhu uyakufuna, usukuthethe ngenhliziyo, waswela ithuba, wesaba ijele ukuthi kuyabanda ejele, kulentwala ejele, kulensikizi ejele, uzabolela ejele, uyezwa yini. Ya, wasuyekela. Abakubonayo bathi wena ulilunga lombuso, bathi wena ungcwele, wena ulungile, kanti ulisela, ufela ngaphakathi, uyezwa yini. So bathandekayo, indaba yesono isenhlizweni. Uyabona yini ukuthi wena ukwanisi? Uyabona yini ukuthi wena ukwanisi? Ya, ungahamba uyefunda uMatthew chapter 5 ivesi ngelika 27 kusiya ku 28. IBhayibheli lithi uJesu uthi yena lezwa ukuthi kwathiwa ungaphingi, uyezwa yini. Kodwa ngilitshela ukuthi lo okhangela owesifazana amfise usefebile laye enhlizweni yakhe. Bathandekayo, kulapha izinto ezaba nzima emaJudeni, ngoba amaJuda zazifundisene zatshelana ukuthi liyabona thina maJuda asithathi bafazi babantu. Ya, so therefore silungile, we deserve ukuba sembusweni. Vele singamalunga ombuso, babeziqualifyisa embusweni bona bengayi. So they were defining ukufeba as an act ukuthi khona nxa ngingalalanga kumakhelwane, ngingalalanga ebafazini babantu, ngilele endlini yami, ngilungile. Bathandekayo, uNkulunkulu kasomuntu. uNkulunkulu is not concerned about our acts, he is concerned about our hearts, uyezwa yini. So ukufeba ayisikho ukuthi umuntu ayelala komakhelwane, alale ngekho engumfazi womuntu kumbe indoda yomuntu. Hayi, ayisikho kufeba lokhu, uyezwa yini. Lokho ngumphumela wobufebe, bambe khona lapho. Ya,
Ukufeba yikuthi nxa ubona abafazi laphana behamba, so uzihamba uthi yesh aluba ngowami, yesh ngingamthola, yesh. Yikho kuthiwa yikufeba khona lokhu, uyezwa yini? Ukuthi ufeba ngenhliziyo nothi ngokwenza, ufetshwa ngengqondo, liyezwa yini? Uhamba uluka ubona abafazi babantu, ubona amantombazana uhawukela, yawubona amadoda abantu uhawukela. So kulabantu abaningi abazabe bengekho ezulwini ababeyizifebe bona bengakwazi, bengakaze balale labafazi babantu, uyezwa yini? Ya, bona behlala besithi bona no sex before marriage. Lokhu kutshoni futhi? Kutsho ukuthi i-virgin kuNkulunkulu ayisiyo muntu ongakaze wayalala lo muntu, uyezwa yini? I-virgin kuNkulunkulu ngumuntu ongakaze wacabanga enhliziyweni yakhe waza waluka, uyezwa yini? So bathandekayo, uyezwa yini? Uthi i-virgin ngumuntu ongelasici enhliziyweni la, ongakaze alale lo mfazi womuntu, not physically but engqondweni, uyezwa yini? Ya, yikho phela thina singafundisi kakhulu nge-virginity as an act, i-virginity as izidlo zenhliziyo, uyezwa yini? So bathandekayo, uyabona yini ukuthi kaweni, uyabona ukuthi indaba lenzima, indaba le ayikho lula ngendlela ocabanga ngayo, uyezwa yini wena msabatha? Ya, liyezwa masabatha ukuthi khona ukugcina isabatha kahle kahle ayisikho kuyatshona echechi umamela abatshumayeli, ya ucula ingoma, kuyayiwa ezulwini ucula ingoma, kuseduze abuye ngodumo umhlengi, ayisikho khona lokho, uyezwa yini? Ukugcina isabatha ngokomthetho yikuthi uhlale echechi, lengqondo zakho zihlale khona, zihlale kuNkulunkulu, zingasuki even a second zicabanga izinto zomhlaba, ukuthi ungacabangi endlini yakho wena usechechi, ungacabangi ekhampanini yakho wena usechechi, ungacabangi amaplani akho akusasa wena usechechi. Uyabona yini ukuthi wena kawenelisi ngoba ulawo amatomu enhliziyo, ngoba indaba yesono isenhlizweni. The reason why ulokhu ukhomba abanye usola abanye abantu ubona ngathi wena uyakwanisa yikuthi wena ucabanga ukuthi indaba yesono isezandleni lenyaweni, uyezwa yini, lasemlonyeni, kanti indaba yesono isenhlizweni. Isono sicatshile, sidinga ukuvunjululwa, sivunjululwa ngumthetho. So uNkulunkulu enikeza umthetho, wayefuna ukuthi umthetho lowo sibone ukuthi khona thina kasenelisi, thina siphelelwe, uyezwa yini? Ya, yikho silengoma ethi yona umsindisi uthe awunawamandla, linda ukhuleke, letha kimi konke Jesu, haleluya. Jesu mhlawuli ngiphiwe nguwe, izono zisusiwe, zenziwa zamhlophe, haleluya. So bathandekayo, thina asilawo amandla okwehlukana lesono ngoba isono sisenhlizweni. Ya, umuntu ongasehlukanisa lesono nguJesu. Ya, so thina isolution yethu isesiphambanweni. Ya, bathandekayo, okwethu yikusarenda impilo zethu kuJesu, kumnikeza impilo zethu, sithi Jesu kasenelisi. Ya, Jesu asenelisi. Ya, Nkosi enhle ngiyakudinga, ngimubi kangiboni, ngibambe isandla ungihole, amandla kuwakhona, ungembese ngobumnene, eyami ingkhubo impi, haleluya. Bathandekayo, bamba khona lokhu, umthetho kasizange sawunikezela ukuthi sisindiseke ngawo, hayi, futhi umthetho ayisiwo wokuthi siye ezulwini. Ungatatariki wena uzama ukugcina umthetho, ya ulokhu ubheka so usithi ya yazi mina into ezangisalisa ezulwini, yazi okunye ngiyakubona ngiyakukwanisa, ya okunye ngiyakukwanisa, into ezangisalisa ezulwini kuphela ibufebe. Bathandekayo, ungaphejapheji, ungagambeli, uyezwa ya ulokhu ugambela la uthi yakusele kusalesikhala la kuvuza la mfanele ngigambele lapha, hayi asosiKristu lesi, asosiKristu lesi, isihedeni lezwa yini. Ya, isiKristu asikokugambela, hayi isiKristu is totally surrendering yourself kuJesu.
Submit yourself under the divine molding. uNkulunkulu akudilize okwakho konke, ungabe ulokhu umendamenda uthi mina kusele lokhu, kusele lokhu, ubani kusasele lokhu lalokhuyana, ubani kusele lokhu lalokhuyana lalokhuyana, ubani kusele lokhuyana lalokhuyana lalokhuyana lalokhuyana, mina ngcono ngisele lalokhu kuphela. AsosiKristu lokhu kugambela lokhu, uyezwa yini? IsiKristu yikusarenda impilo yakho kuJesu, uzilahlele kuJesu. Ngakutshela ngathi mina nxa ukuJesu wena, uNkulunkulu sibheka as if we have never sinned, we have never committed anything. Uyezwa yini? Vele asilahlwa nxa sikuJesu, lanxa ungaphazamisa, nxa ukuJesu awulahlwa, ngoba isono sakho sibalelwa phezu kukaJesu. Uyezwa yini? Nxa sikuJesu, there is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. So umthetho ayisiwo ukuthi wena uyezulwini, ayisiwo ukuthi wena usindiswe. Uyezwa yini? Umthetho ngowokuthi wena wazi isono, ngoba isono sicatshile. UJeremiah ungafunda uJeremiah 17 verse ngelika 9 mangaphazamisi, ithi yona inhliziyo iyakhohlisa, futhi imbi ukwedlula izinto zonke, ngubani ongayazi na? Uyezwa yini? So inhliziyo iyakhohlisa, ngumkhohlisi inhliziyo, futhi imbi kakhulu, ngubani ongayazi? So kuze ukuthi inhliziyo yazakala ukuthi imbi, umthetho sawunikezwa ukuthi uzositolikela ukuthi sibabi madoda, siyizoni madoda, akulani into eyodwa esiyenelisayo. Therefore siyasindiseka nxa sibheke kuJesu ongelasono, nxa sisamukela uJesu siyasindiseka. Uyayizwa yini indaba la? Mina ngikufundela ivesi yona leyo kokugcina mvala inkonzo. Ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Phinde ngempela kawusiso, God forbid. Ngeqiniso mina ngangasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiwo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini, aluba umthetho ungatshongo ukuthi ungahawukeli. Bathandeka, isono kasenziwa. Uyezwa yini? Isono kasenziwa. Isono yilokhu umuntu ayikho khona ngaphakathi enhlizweni. Futhi isiKristu ayisikho kwenza. So ivangeli bathandeka labuya ukuzolungisa uhlupho lwesono. If isono ungayisikho kwenza, then lokulunga ayisikho kwenza. Uyezwa yini? Ilunga yikukholwa. Silunga ngokukholwa, yikhona ngokwenza. So isiKristu ayisikho kwenza. IsiKristu yilokhu esiba yikho khona nxa sesikuJesu. Uyezwa yini? Isono yilokhu esikho khona nxa semvelweni inyama, then ukulunga yilokhu esikho khona nxa sesidalwe kutsha sesikuJesu. Yikho iBhayibheli sithi umuntu esekuKristu seyisidalwa esitsha. Haleluya. Woza kuJesu mhlobo wami, mama, baba, gogo khulu, mna wami, ngiyakubiza, ngiyakunxusa. Akumi ivangeli lamaduze ntonze ele-legalism elecabanga ukuthi kuyayiwa ezulwini ngokugcina umthetho. Hayi, uyigcina imithetho yona leyo ezulwini angeke uhambe, ngoba vele awusoze uyigcine, awusoze uyikwanise. Uyezwa yini? Imithetho igcinwe esiphambanweni. Yikho ngikubizela kuJesu, ngoba kuJesu intando kaNkulunkulu iphelele. Uyezwa yini? Ngiyakunxusa mfowethu, ngikubizela kuJesu. Angikutsheli ukuthi wena hamba uyeginqa wenze kahle. Ngoba kulabantu abaningi, ngifuna ukukutshela lokho, kulabantu abaningi manje bathi persecution yeza, kuyeza ukuhlukuluzwa. Abantu bakhona bazoginqa, babe lenkani nxa sokuzingelwa amaKristu. Umuntu wakhona abanye bazacabanga ukuthi bafela uJesu, kanti ufela umini, uyazifela. Uyezwa yini? Ufela umini, uyazifela. Ufela i-self-righteousness, kafeli Jesu, uyazifela. Futhi awusoze uvuke nxa uzifela. Uyezwa yini? Ngoba awula Jesu wena. Abanye futhi abantu abazakufa, umuntu uzabe efela ukukhulumela eceleni, ukukhuluma eqinisa amagama, ecabanga ukuthi yena thina singabokukolwa, thina eqinisa amagama, kanti vele uJesu kamazi, kakaze atshayisana laye. Wazi kuphela ilegalism, ukuzama ukuzisindisa ngokugcina umthetho, ukuzama ukuya ezulwini ngokugcina umthetho. Ivesi yona liyana ekuRevelation chapter 14 ivesi ngelika 12 ithi nanku ukubekezela kwabangcwele abagcina umthetho kaNkulunkulu lokukholwa kukaJesu.
uzwile ukuthi iqale ngani, uzwile iqale ngani. Ungagijimele ukuthi kona ungagijimele ekugcineni umthetho. Ivesi ithi ukubekezela kwabangcwele. Abangcwele ngabakuJesu uyezwe. Akula muntu ngaphansi kwelanga ongazibiza ngokuthi ungcwele ngaphandle kokuthi ayifihla impilo yakhe kuJesu, asithwe nguJesu, embeswe nguJesu, bese kuthiwa ungcwele. IBhayibheli nanku ukubekezela kwabangcwele. Qala ngobungcwele man, qala ngokuba kuJesu. Fihla impilo yakho kuJesu. Ngoba unumber 2 lothi lo abagcina umthetho yikuthi uJesu wabhadala ama-2 requirements of the law. Hallelujah. Yikho kwawuthi kubuzwa omunye usise ebuzwe engumthandayo, ebuzwa ngentando kaNkulunkulu, wasesithi yena intando kaNkulunkulu, wathi ebuzwa ngokuthi kambe i-righteousness by faith, wabuzwa ngokuthi justification by faith kanje i-3 angels message yini, wasesithi i-3 angels message in verity. Yiyo ngeqiniso i-3 angels message. So bathandekayo, i-justification by faith yiludaba lwengilosi ezintathu. Masithi sichumayela i-3rd angels message, daba lwengilosi yesithathu, siyabe sikhuluma nge-righteousness by faith. So ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, woze kukholweni, ukholo okuqotho, ukholo kulezithelo. Nxa uvuma asikhuleke. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho lumangalisayo. Siyabonga Nkosi othandekayo ukwambulela imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Babo ingcwele, abaningi besicabanga ukuthi siyakwanisa when it comes to sin. Sicabanga ukuthi kukhona esingakwenza. Abanye baze bathi bona uNkulunkulu lapho ukwanelisa khona umuntu yena kayenzi, uyenza lapho esingenelisi khona. Babo ingcwele, ivangeli lamahlamvu leli, ivangeli elingasindisiyo leli, ivangeli elicabanga ukuthi silengxenye esingayenza ngamandla ethu kwenzeke. Yini Nkosi esingayenza ngaphandle komusa wakho? Yini esingayenza ngaphandle kwakho? Nkosi othandekayo, siyazinikela sithi thatha konke ungachiyi lutho. Nkosi, nxa ungachiya even a single cent ukuthi ibhadalwe yithi ekusindisweni kwethu, we will be lost, ngoba yona leyo senti yokulunga kasilayo. Bawengcele, sembese ukulunga kwakho konke, kube nguwe kusokusele ekhanda kweze kuye emazwanini, kube nguwe ngaphakathi. Nkosi, sicela ubana usisindise. Siyavuma, abafowethu bayavuma ukulahla ivangeli abo do's and don'ts. Ungenzi lokhu, yenza lokhu, ezifu yikho okusindisayo khona lokhu. Wena uthe wozani kimi, mina ngizaliphumuza. Awuzange athi hamba liye kwenza khona lokhu elikwenzayo. Baba, siyazehlisa, sicela siyakusarenda wena, siyazisarenda thina, sinikeza impilo zethu, silingisele uhlupho lwethu. Siyabonga ukuzwa imithandazo yethu lokuyiphendula, senza amalunga ombuso. NgoJesu siyakhuleka, amen.